Ngā mihi anō e te iwi. So, we want to show you some ways to encourage more kotahitanga in your whare during this isolation period. Now, one thing that we like to do is run Whānau Hui. Ai, he āhuatanga pai tēnei he whakakotahi I te whānau, so it's a great way to bring the whānau together to connect and have a kōrero about what's happening in your whare for the week. So although we're on lockdown, we still have our digital businesses to run, and we've just launched our new kaupapa, the Whānau Wellbeing Challenge. So we are full on with mahi. Hara mai te noho, koe ke te mai te karakia mihi. Hapai, te mata mai ki reira. Whakaatu wairua. Whakaatu wairua. Rongo matane mauri tau. Rongo matane mauri tau. Ka haere a māua tamariki ki te kura kaupapa Māori. So our kids all go to kura kaupapa Māori. So we ensure to uphold our reo and tikanga Māori and our whare. And we use our hui as a place to practice their karakia, waiata and mihi. Whakaatu wairua. Amene. Amene. Tēnā koe kia. Te toronga. Te toronga o whāinga. I'm all about keeping our whare running efficiently. So what I like to do is pull out my maramataka and plan out what our whānau are doing for the week. That way, it's clear and everybody knows what they're doing. Hi, even in isolation there, babe. Yes. Kia ora te whānau. Kia ora. Hapai, ko ēnei te mahi o te wiki. This is what we're doing this week. So on Monday, our Whānau Wellbeing Challenge starts. Cool, eh? And Isaiah's birthday is coming up. Awesome! Tēnā me whakariti matu I tō rā whānau te wiki nei ni. Ai. Ka pai. Kia koe e tihi whakaaro mo e tihi mea ka pirangi koe ki te mahi I te kāinga. Kore ka wari o te kei lockdown mātou. Ai, tika. Nā hanga momo kai ka pirangi koe ki te kāinga. Tahi krewi, chakarete, Doritos. Plant? So the next thing that we love to do at our Whānau Hui is set weekly goals with our tamariki. It gives them something to work on achieving during the week. Even if it's small, we are teaching them the habit of goal setting. Okay, Father, now we're going to do our goals and our gratitude. So, kia ora. Ka pai. I'm grateful for my whare, and my goal is to do a puka puka. Panoi puka puka? Yeah. Ka pai. Okay, my goal is to go for a bike ride, and I'm grateful for our family. Ka pai. My goal is to learn a new recipe, and I'm grateful that we're all healthy. Our whānau's healthy. Ai, tika. That's so right. Ko te tuku whakawhetai he āhuatanga pai ki te whakaako I o tamariki. So teaching your kids all about gratitude and what to be grateful for is a great positive practice for them to learn. So rather than focusing on what they want, instead you want to teach them to be grateful for what they already have and know that it's enough. This is something great to think about, especially during this isolation period. Ai, tika. So we hope you got some good kotahitanga tips from us and our whānau. Yes, now we also want to know, what do you and your whānau do to stay connected? Do you do a weekly Whānau Hui? Let us know below. Nā, ko mutu mātou mō tēnei wā, ko te tūmanako he pai tō wiki, he waka eke noa e hoa mā, we're all in this together. Ka kite!